ikaonga mduga wa matanga to sana salamu du za hanyu ze rehma za Mwenyezi Mungu na zimwendeleni zelera ndezinu izonga rijihundao harumaze studio za hatu Unité de la République ya Singani Botswana rambe mani maini ikao ngasibadzima na Mwadhin Ismail shumeji watu ikao mingoni mema zimeji ya rilole ya homjini Singani mingoni mwa wandu ikao wahimilia yezi ya fakhama rais Colonel Azali Athman fadhullah wahi parti serse mingoni mwaze mpanga ikao mrumishi wahe le jumba la Karamba ambassade ijinrao Kenya ikao gujonise place ya l'Union leo tarehe 20 nomwija ya janvier mwezi zili na 20 na nsanu si umwambiani ka kozi jouja jo kasirini kozi jo tsata ya studio kadhahir ze micro za Tropic FM ngazi pepea Unité de la République ya Singani Botswana rambe mani maini asihazi hauhusi shuari ya uhadile lazima urimikenize haki za kibinadamu wananyaswa siti mkuu habari za Komoro siti habari za Komoro kasufanya zibazima na siniu Komoro mfo chaîne libre de Komoro chaîne libre de Komoro mrenge mpango unu ikao mpango mashhur ya maadaru jo huyandisa handani de siasa jimla ya hemwana wa فخامة الرئيس كولونيل أزالي أثمان son excellence Nour El Fatih SG wahi gouvernement ya Colonel Azali Athman siasa jimla ya hahengi yonda wasulindahu yengi yonda gujoji amma bwana Mwadhin conseiller spécial iho Dar es Salaam haruma le jumba l'ambassade mada ya bili ngarjo tekeleza bambao ya hao bambao nsinku bambao nsini nraji bambao ya roa ze kalite za hoandu engiyo namnaje wasulindahu gujorajisa bwana Mwadhin kwezi mtukufu Mwadhin assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Komor ngahishiri hao wa Komor ngahudunga hao ngari himida Mwenyezi Mungu ke sitiatu ni udungwa kiasi utosha utsaha uruharangu ikoni hata ujaruma ze studio zatu zinu si huma bianukana uvulie bonsi ngari njao harume mada raipanga siasa jimla ya hemu wahe gouvernement bana Nour El Fatih ngio namnaje handani ndo utosawa wa Komor nguya jandiye ukangwa ho ama amani kadwabili ribehewa mhono watanga wahoa nyanyasi watuka ujua utunga kati ke majinga aja yao wajihundaho kalaweni amriyabira ulando hanza Mwenyezi Mungu imana heni rongo ngabo mndu yaumbiwa yabo yajobira abondo ubeha mhono watanga harumaze family kadwabili mwanama journalisti ndo ushukuria ya mtukufu wa Nour El Fatih Hamada Mbilindaru Nour El Fatih nde shababi wa handani wa Komoro yarenga ahadi hosoni mwema shababi ya itekeleza amandai wakati rakahenda harumwe siasa Nour El Fatih haonesa ukaya ya gouvernement ijo huja de yahe mashababi hatekeleza izo alama za mwanadamu ikao yemru wa miadi na uondu orambwari mdunge ende mwanadamu ujotekeleza izo yatekeleza hamwe hanyo ya hai habuwa siasa hainikae mashababi yabo ya sihando halikezale dzina lahe ya sihanai hamenyele dzina lahe mfano waziri wa hemali ulio leo mwana wa mahamishashi waziri wa hizi habari zobonze ulio leo mwana wa mahamishashi ulihondensi waziri wa matangazo mwana mshwahatu wa mahamishashi
Ntina ushindani huwazi za ukawe mtaalamu ujuwao. Hanjia harumaze idara. Uone maesje wanti. Mashababi. Waze wala wendi haruma uvumizi. Iyo alama ya watania, iyo alama ya mrujue fasiri ya heze kalma za siasa zao. Watani uvumbu wao ka Nuru El Fatih haufanya bandia. Hajana ere nuvu hakika Mwenyezi Mungu habe ya mashababi. Engao ndai bibe nuwa manabanu ngardungwa ngartukodungwa. Engao ya he gouvernement ya Nuru El Fatih SG. Ikao haipua ani urajiz ani uonese ukaya rikana tabu ya mwenje ureglea. Rikana tabu ya maji ya reglea. Hani uzambe ya hanywa hao mtukufu. Conseiller ikao ngujundar mavumzi banu tiju. Nama inunti ya kaya fungwa mkabaya. Yaka ujenda. Yaka na wandu maduhazi. Wenji wakaulelo wanahao. Wenji wakawa hanyumba wakendo. Nuru El Fatih hale dito la siasa haonesa lazimari laumu owajao bani de mashababi harengeze wizara hanike mashababi hawanika neheni shalazimu gema na sokirindi ingabo zakira ukabati zakira ngabo zakira amanda zizi benuwe zo ndizo ranza izo zinje zakira ngojo uzamba abantu kwezi enti ya hatu kamil ikana tabu ya nzia manama mesolemer wakati na kaujanlo lesingani mtukufu epare tikafanya zile raziraru ngene wasuli singani hakika sadakta njaka utamanini je na abon sina ladha kanja kanda mine mrumsha hangu shanga mheshelezizo kalma la ulahatu Tanzania wamba ukaya mnyongeni haki yake mbe emrujo kamuyenga ngebido muyenge shekange na haki mrumnika itijohupasheo itijohuo na mru atukamili alikubaliu za hepare eti hata mpakanda aba hangyo hama bundo rikana wana mashababi zaidi ya majana watimizo shihui wakawa baliliwa ze nafasi zahe idara za serikali mashababi ndawa wenji kabisa karijamba hatimizi pia mashababi ndaya mashababi administratori mashababi wa entreprise za daula ani venua babanu leo sabungo mashababi walo bonze wala usoma watimize misomo ya hao ngabo wafanya mwananyasi mwadhini sabungo jue siti urongo wa wanu ngabo wafanya ekonomi ngabo zinji ina mndu haruma mafumvu jana wayahundu haruma mafumvu jana wayahundu sabuti do kala aeroporo wao haribonze alila shirika wantu doni sele kwa jaro abonze naam le shirika ngali undwao ewa le shirika ngali undwao lazima harume dunia kamili wemru wa roha wanrusa sanya ili waunde nge waje warudiwa paro wandu waendeleze hazi watukufu ngarendele yao remambiani ukaya ndemana ko eka ngamjwao esiti yatu ino Mohamed Mwinyi mtukufu monsieur ikango jihuno pari ngwe matangazo ya daula Tropique FM uridunga si umwambiani kaya esiti yatu ino ya Tropique FM inde siti nkuu ya Komoro karjahana janibu fulani raware mawe daula rawakubaliwe daula ino si ouvert uzoni sondo banu shangara nzuri huzisi basi takriban mezishenda mtukufu Nuru El Fatih son excellence na jana kabisa kwa Komoro wa mwono wa mwanao hamba renouveau angara no rabadili renouveau baja emeteri za baliwa za zungu science meteri za nyumeni za baliwa ent eyazihula de gouvernement ya ngamlabo banu mwananyasi jusqu'à maintenant kaona na charge mwenje wangu moroni ngeuje urongo weba tena bwaini atikauta hamra ya bakamwenje eze ngo izo zipwangayo haweza jiri hindi
ungokubali ukabapu hangayo pando ho mwenje huo haweza jirinri emeteri za rengwa zabaliwa ne daula zungusa ikao engeo mwenje unura unyongoha labda ensijo kaipangayo remye wakomori wa mremye Nuru El Fatihu au kaya emadindinga omenchi hamadi za hepare huo ni sando kahakika Mwenyezi Mungu bakashida mromoroni hujamba jini ajimdisa ngamu shide kwezi. Mwanama mtukufu journalisti wa zamani Monsieur le maire Tinduandu warondoaze telefoni ngeanzo urambu we ukaya SRC Tinduandu warondoaze telefoni namnaje Tinduandu warondoaze telefoni wakauja watangazaji wangonda bu SRC naam hojuha hayo yo ujuhanambe wapange party ngami mengoni mwana harumwe bafu naam ngami mengoni mwana harumwe bafu yabo kutsunlinda na kalima ziri sao kutsunlinda na kalima zijohenda kinyumene siasa haukae mabangwe ya hebavu ngwanrambu wao shanja rambulo ha telefoni imbabyo ezilombi ngamjuhambia ukangi zombi ezilo njema ngamjuhambia ukangi sonjema wangazija mana yonda helmu ku ya hangu deluha wangazija wamba ukaya eko watsashi wao wapeu o watsasi ofu banziana namnaje daula na Nuru El Fatihu mwanzishi jimla wendo mahala zementori zifanyi wao warenge rasulumali ya henti wende wahulu zija komori zilauziwa wazilauza wamba zonjema zibaliwa ni wanruwa jawa zilauza ima watashi wao wakomori wahara ya uyele wale suala watashi wao dualo singani dualo mbeni dualo nsujini dualio fumbuni dualio mtamdu dualio fomboni ya umda nda wala waire wazondo wamenyao ai de ranya haude de mrohazi zambe mrohazi abo demro hazi ukonfirme zeno ngoizo demro hazi haukaunu tiwade waleo abo unuwade wahe wandu wabira pia zezi zabira rijani rifanya riunde shameselemeri position ya komori yeke ujiuka position ya fikra shanga bwandu walo na position wa wadui wa ukanikae weinga mitiari ya fenominikae sitaweze nzia weinga mitiari ni menye nowe ya tika usitawe harume suje mwenyewe ngasi haruma mtukufu ngasi haruma mtukufu siwambia ukanti na utawa uja na suala bana uzone sando mtukufu kaya zenye dozi nuzitiza kautangaza ani za kahurende sha wimru mashhur ngamru nyura tebanu nudhibitishe bangu mimi kabisa wakati wa Roma wensinu bao baadhi ya hao walo wengi ngao likoli matangazo yanu mimi ngamu ya metrize atango njuo shimeji wangu mtukufu ngunjuo kaya njaja banu haruma mna portabloi satien chevenma ya mrehemlo jawhari yongarambao garongo wao sien chevenma ya mrehemlo ataki Abdul Karim yongarambao yombe singa sina plus de 40 abenga mwanzo jimlise bangu kaya ngozizibitisho banu kazemeteri za hulu ane renouveau ya Nuru El Fatihu zila njema shazi sabotewa ni uandika ngwao harumale shirka ngao kinyume nezi walo kinyume nezi tosa na salam na udovuli abonti boziniko aminifu amziniko aminifu d'accord haukazi la uziwanu wazibalia zila uziwa horoha hozafanyiwa wakomori wanu kumwenje wende harumwe masiwa namna jengo joka ujuzisa geze motori za hemaji manamu kabati maji moroni kabati ze motori za hemaji zi sabotewa tena ani manabo position yabo ngona mvu rikana wakati mwinji usidwame zabira kana wakati mwinji banu harumwe zinu ngojuo baka problem za maji haini wakati haini wakati banunga bwe majirishingao hemvua yaonga jao
ngasina muda ashe banu abanda ka jabanu njaka ujoka rujar kensi ba mizimu gusiso eshatunga rienshuba eshatunga komoro wanshuba ziza ukaya wasawahili wamba mnyongeni haki yake mbe tukufu njahara hizo ikauzamba banu za husuye pare huduno ni sawan kaze emeteri baadhi ya mijinga sina maji banu hata leba volinu yezi ya colonel Azalafman yezi ya colonel wono juzi hurone samaji simoni sana wono juzi wanyasi wa mkazi wa rone samaji yondero nuvo shaga muhoneso bangu ukaya projet eze jitihadi ngasina eze projet shaeba ekabuli ya Mwenyezi Mungu ngamunganyo tukufu amunganyo ze projet ikao zibaliwa ni wandu ikao waja waziunganya ne daula inu za husu ye majaruma ensi hakika Mwenyezi Mungu yezi inu ngwafanyao ze projet za husu ye maji mana minuhunga sina takriban mifumo mili banu singania tu banu rederi la uzamaji yani anima emashinwa unukurani ulio banu wakati ya wabituatio ashato yangu harangu mjwaezi hata uwasili ihambu inu iyo nga mkubali yatendelwa ni directeur wa environnement mwana nyasi elani iyo nga mkubali daula kao ngari ngomba Mwenyezi Mungu haraka ban emajao ya tamilo abo ngabo mwali ngabo nzuani iyo nga muamini juzintu jini she daula harumwe kapitali amanzorudi urejeze banu uka isabote watena ze meteri ze pompi za udoheza wala sabote uka idaula kwa twangalia le shirika linu la Sonedi na imaji ngeri njia haruma mvamdoji bangojo jibulwa mwanama mesolemeri ujojibulwa mwanama mesolemeri uono juzi ya modero jimla rakana ebala ajihuzul ajihuzul mtukufu Fuadi Gulam Fuadi Gulam ikawa mingoni mwa na hensinu wa hambu senati hushukuria ambabi mwanama journalist mesolemeri bati wishi ya hanywa haho kujarenzo mvu huonesa ze juhudi za Fuadi Gulam harume bafu garlindao directeur wa Comor Telecom mwananyasi Remi a Dr. Remi tena yaonise picha la leba volinu nae garimlindao ngasina tamaa Manu mwanama Nurul Fatih we bavuka jairanti namna jeno no habu siège ya wakati ze vote ya madepite habuwa ukaonga jono ndawo permana wenda we hadisi injenye bezo zibala owenyi wa parti sese wangu ajibabu somo nziani ukaya waranti abanuzino ndabo wa mkazo ndabo mwanama meselemeri we dhamana wa roha harumantinku ngojue dhamana emanyanyasi Nurul Fatih ya lonio harumensini kayotinyango iyo dhamana ikao yemana shindo haibalia umakinifu na usubirifu na wingi wa ilmu ukubali ukaya Fatihu na mpartage wananyasi mahiyabanu na mpartage ukubali ukaya SG ze dhamana za hentinu hanzigabili hawinu pouvoir umikao ya ukaya yemwe na waserse hawi gawe ngosutene daula shango kubali ukaya ezaizo yafanya zengo afari kubali banu rizamba basi tropique FM amade pare rikubaliza hemaji yani zao harumaenti kubali ukahatsambaze hizi harume mashababi indugo tsindiwe shababi yani kwa yeze hafanya mwanama meselemeri ma journalist ngwa wenji ena mndwatsorenga telefoni hamba ye journalist shaye experience ya ne niveau yoketi sawa namna moto ya rondo wa telefoni ya jakaza ya parwa babu semu mimi njajo subuti nende hamwa msheshele nende na rongo sijona haya njajo subuti nifanyi hama mjomba chuo ndenda ritaji hama mruri onjio mijini mine kaurongoa meuhima ikoni tirongoa jasingani kwa mikoni mimbambao tijasingani mima na mhambu mima na msingani hazitendo sibuzi watukufu na udovuli yabonsi na uvuli bonsi akaswa leo mwanajati jabo kaya ameselemeri ngamuhakikisho wakati Nurul Fatih yakahenda depute yemvuaila ini hundu singani harumele koli hawani yao mtango wa mji wa singani habo nlo mwana msingani iliye mwanama Nurul Fatih yavotiwa hadzina la parti vanunga bwandu wako jikaza ndabu
mimi mwenye nyafatu huu hazina la parti ya sersi ye kakati arme daula ngojo kama na nyuho tena maana SRC ndio akaze kifu 2029 yo yandra bonga bwemizi kamna uka ngabwe mizi mwana 2029 njo manama mtukufu journalist ngojo kama na nyafati sabia kanaye zibanu ndana kililu rifanya mahakume mengoni mwa tufanye mahakume bonze argument ya Tanzania ngojo kama na nyafati huwe kakati na yezi ngojo kama na nyafati huwe kakati na yezi unge hamwe serse abo mimwanyanya ekange haruma yezi ngojo kama na nyuo hawe kakati yani mrulo hamwe serse wo manama kakati uti woti mwana wo manama abo basi cha woti manama apart d'accord watukufu garanzo ruzi swala na mwisho lawe haruma mvano tukufu kozi jo hujaz jo kasirini kozi jo tsataya sojo kadhahir ze micro za Tropique FM gazi PPA onu inate de la République ya sigari bortswanda rambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile la dhumuri mikenizi haki za kibinadamu hawasu ya wadakan sana wajonika wananyasi wahe parti serse ikawa wanazijana wenji wadungu Nuru El Fatwe Makatiana ikawa tiyosbuti noni se ukabandia mtukufu son excellence et directeur wa hydrocarbure bana Idarusi Hamadi yedi ya zingare e parti ya isiha ya inosa ya ivaza sonme mashababi haja afanya made wakati ya kaujarenge releve Nuru El Fatwe haila muhaki ya Mwenyezi Mungu o wasia wajoanika o mashababi wa sawadeku mashababi waonisakari trahilwa mashababi wa sawakaya wasutene daula inu wakambaiza haruma baiza hazi wadungwa ujwani kanongo hindi warudiwa wakaye walinde yezi ya mzuani jo huja jo rumani mwana mzuani hau bala basi tambado wasuya mwanama meselemeri ngamutolo wasuya hardini huambie yekaya mwanadamu nguko haruma parti kisiasa mimi ni huambiao yekanga mko haruma parti hamna faida ya wahamna nyumba na mna gari emru wangu jojo ukambati sheka mwanadamu wanio ze haki za hekomor ne mwana mkomori ngebidio yafanye subira hauka mwanadamu ndo ulime Nuru El Fatwe haonesa hardini ukaize labili na hudunga na hushiawe hamba ili ubuhecha itwa bamrujua ukaya haruma enti ya sondi nomru hakaka heji shaka na hamba ekafir ngabo usiku ya jostanfir iyo nanzoni huambiye mwanama Lemeri mwenye nyasi Fathu no udepite ne dhamane hambu wamnika no aminifu hambu rambaye mwana hatekeleza hauka hatambaza yezi dahu harumanti ya hambu zingyo msuje hamba ukaya wanikiwa wasiana gasina direktori wa environnement gasina direktori oleti damnomi gasina lage bala gasina maha mheshimiwa mwananyasi Elamin wajawandu abadilishiwa habaza saya gasina direktori wa mbambani hapo ndahu wa laboratoire ndahu mbambani laboratoire ya ndahu ya hydrocarbure ya hensi ndo emrula mjua kaye uka ya chef Monsieur le maire abantu haba uwo mwana wa mjomba wangu Hamad Islam ya Zamba etiberuti gendo ewa mwananyasi ano monyumeni bana d'accord au député ngo bangwa kuna bia faida ya député mbangwa ya Baliaja mwananyasi ya Balia harma banu yo wanzoyelewe yo wanzoyelewe o wana wayambu walu hazini Monsieur le maire wawenji kwa tuhambia juzie mana wasifu Fadigulamu kwezi hunu inata ndabo ya roha yafanya shawi basi kangolindo wana wahambu watolwange uje wasifu abo kaireuti wa kamlindo Dr. Remy directeur wa Comor Telecom ya ones el maarufu yo ya directeur uloba la mwana mwikoni na singani kwa badi chanza unonese Athman Abdusalam wala mwana msingani na ikoni njara mwana mbamba ona hambu njara ekahafanya nayi au hasanai shehaki yaheze bavu itolwa ashe kenauki mimi vanuye matangazo yanu vanugari hadisiu matangazo yanu mtukufu mpago ngoni hango jokodioni mtukufu matangazo yanu wa uyafanyao heli ya lazimu
ngarijwa kainushen ya zamani ya rinritsensinu yafungwa huziashi shabaha ujokanza ambe banda esieji ngiyo singani ngujwamba inu ya singani ya utsojua na inu hangu ya inu internationali naam iyo ndekeli kaya kujapanga wana wa ujawarenge badala ya haho meselemeri wawi waho kwa wana walo hambu kwa ture macho wafanyeza hambu wawi wahao shanure fatu wafanyeza lazimu atambazezi hamwe hambu haitambaza hamwe bambao haitambaza hamwe ngazija ni masiwa tosana salamu doza hanyu inu haki mtukufoi tekeleze zengalo nizokao nguziono soni manuru elfatihu watu sisi watangazaji rioniseka ngabo baweha sijao mibagwa mhoni sobanuka eyezi ya fakhamata rais Colonel Azali Athmani rango wakati ya mhuwa he daula mtukufu Azali Athmani ya renga yezi rango 99 hata ije honde makatiano one 2026 kaja paronome waziri harumale bavulinu itsoti waziri ya po harume kapitali ya hatu mituje riamini ukawasomo aunga mhura sirio bana ija Nuru El-Fatihu makatiano ruzamba yana baadhi ya wakomoro wenchi wazionao baadhi ya hata wahambu wazishuhudiao kaya zidireksi kao ngizo kapitali na wamerite shelea mswara shamga mina uyakini wotidua vote Nuru El-Fatihu haoche wotidua vote mheshimiwa Colonel Azali Athmani shehambu inu ngabo baadhi ya wandu wamba tside namna inu ngabo wamba de namna inu rila wa haruma mvawo ngamuhura siro banu kakuna uparovu mbulu haruma hata Azali Athmani aja sebonti ekaparonome waziri itoti waziri ya puha haruma omji mtukufu wa imani wambia hizo mana we mtaalamu ngojuo ye mndu ya kaubeha mawaziri harume yatoe mawaziri harume mijimi huu yaonese mijimi titi ukawaziri ya ujoka mjimtiti Azali Athmani Johar utibo Johar utibo ya la mawaziri ya Ntundaru ya la mawaziri wa Ntundaru kwezi mtukufu son excellence rikawona shemndu ya bua mawaziri haku Said Mohamed Jawhar hafadhallah Allahumma ighfir lahu warhamhu ya mawaziri yobo tasibo jioni wabia hukaya emru ya kao haonesa shawala mawaziri Said Mohamed Jawhar rikana waziri Said Mohamed Peti hanome wabo tasi wajioni hatolo mzee wangu uwe mzee wangu Maulida mzee Ali hanomewa ni Johari sukume na nsanu hatolo na jihar mumva wabili watukufanzani rikanzaro ni sekaye mada inuri hamisi mada ya Nuru El-Fatihu zihazi ku nizindongo ikao hafanya hajimlisa mananyasi emakati ndanuayo hajimlisa haonisa zihazi kao ndizo yafanya mwishia zinukta kao ndizo rarenga mananyasi mtukufu shimeji watu warilolea razijua muadhin mrumishi wa ambasadi iliyo Dar es Salaam mrumishi wa hezi ya fakhamata rais Colonel Azali Athmani mwana wa he parti serse mwana shawa Nuru El-Fatihu ngamjoneze ndongo ndo hamtujani zondo kabisa yebambao ya hatu bambao ya hanyu harume daula inu hakika Mwenyezi Mungu ngiyo fazihiri ngiyo ngiyo ngiwasilishao au ngiyo hamade mabavu walilao manama ezakinti harumwe bambao ngamshukurio daula yatendewa ni Colonel Azali Athmani emana miji ya bambao kwa mji ujo kuala miji ya bambao emasihuo virangabo mwenje miji ya bambao maji zehazinga zendeleao shabanvu ya miji mingi
waone maji yao maji ikao yatilwa nezini wao harume bambao kame harume bambao yao yaralwa nimba dezi nganya waziri mbambao de ufanza ngoizo akangaro naka son excellence Daniel ikawa miongoni mwa wanadamu mawaziri walio hapa ikao amjosubitinte mna rongo banu ikangu mfanyo ni ujibwanie ni ujibiwane ze action Danieli wakomori mrangaliao banu ye mwanzani wangu ani titawa katiri hadisi wakati ka utuparani ani wakati ranzari hadisi amtonda msafara wanda Ulaya mimi bata juzi ronana za juar ma majlisa nabia si wakati amtosafiri bahana rongo kao nguesheleo kezi yenge jo hisa ye Daniel son excellence ministre wahe le bundo a ministre wahe wa ulanga nutunga zinyama haukaya ye kweli yomoroni ye huidunga ye kwe ani amonzo nabeka ye kwe ze troubles zilomoroni za husu ze tabu zanzia stio ye waziri woi ye huidunga hatomba bandi anzwende na baadhi ya mawaziri baadhi ya mazoferi kwa balagar la adali wono tsinda honyuma Dr. Daniel yonga mumshukuri emroi emtukufoi ibamba ogui milki au manama mesolemeri utibia zemru banu abaze kweli bangojo kutibuliwa banu e doktora ya Dr. Daniel Bandari ila kaja yazima haruha kaenda ya somea jarumishi hensi ya redito harumwe bafu ya fatah ngamhuniko dalilu nzima ya uka Danieli Dr. Daniel Bandari mru wa siasa mwanama mesolemeri ngamhuniko ahadi juhale tasila maudu unjiyeho dahoniahe mwanyanyiho Danieli wotasi ngojo hunrae bavu no wanru wahengazija no wanru pia ngwabo mlango juhale kana uroha yabo kana uroha odahoniho mpaka yaishilie heni mwanadamu haja ya mbeha yaje yamone hiyo dalilu ya mru wa siasa hiyo dalilu ya mru wa bavu hiyo dalilu ya mru urumwa yanikiwa mwenyenyasi Dr. Daniel Bandari waziri olati waziri wa bavu ola waziri wa henzi sheza hebavu hazirwawa hati ya mimea harume bambao ya hatu hena mji wa bambao nguona mmea wa Dr. Daniel Bandari ya salam amhurejei ya salam ekaya huwalwa tindi la kontike huli hawa lijapaka uonde munyinde ya walale paka shemunyi hawala kontike eka Daniel Bandari harenge mwana harume bavu hambe hamjini ili ya imilie siasa ya hebavu mwana hende hamu yahe yake namna gari haumna upando wa nyumba ishotinde mana ya mwanilia hotengweni sho wana harume miji ya hebambao Dr. Daniel Bandari ngeabo hardi hari nikasheo ikao siwa bambao ngari jivuni yao haukaya zehazianikiwa ngojo mhunda harume ziko zahatu siwalozi ngojo mhunda harume mazamba ya hemarindi ne minazi ngojo mhunda haruma owandu watsungawe zinyama skandanu zise haukaya miona bana waziri Daniel yebala watsunga zinyama wanu hawali majikao mihumona haruma zihonze zinu ebanu odwa panga wandu wanu ziala wazirumia o yemia mala wairumia o daula do wanika o hawbalanga watsongo wa compagnon wala baye zinji ngwabe hawo ngamjohambia tikaharume Tanzania inti ya Tanzania tionyo nizani shihui zakaujazwa hamameli jesaidie hamba wizani abonga mju hukabanu huonoze mashini za ulimia zakaube harume mabavu manachono atesitia hanyu itangaza hukabanu chiono huono ezembeu za hezembuzi hukabanu huono zembeu za hezembe hukabanu mesolemeri huono zengala waza usisa Dr. Daniel Bandari ya Saidi skandanu zise suala amtukufu ibala zabarini le shirka la malozi la hansiwani Ahmed Abdallah Muhammad Sambi haini wizara wa hele dima no ulozi kaja yetonda halitamia waziri Muhammad Msaidie halitamia wakati yaka na wizara inu hata afanya mahamine hasibonsi lishirika longilo yabo waziri Bandar mheshimiwa
hali Samia daina chef du gouvernement Nuru El Fatihu ngarnora hunde mahamiraru le shirika lo kaliti na la shirika la hanswabala ni daula la kaufaidisha wana wa Komoro la kaufanya hazi la malozi wa Komoro wakaulo mfibala wendawe rumwa we uziuza ibala je mwanama mesele wasaba le shirika la sultani sofanywa hazi na we daula usubuti wa Zamba ukaya si hale banu lila shirika ujua wakanilo walihuntu kafa la kufala hindi kwa zemelinizo yapo ngamu za menyewa rinjia haruba mikataba ya nyumeni ya mikataba ya mahamiraru mikataba ya meselemeri hata mpaka ndaba hawa ndungu wa ndombio watsahele gashi banyezi hisa aminu kayezi hisa gendwe hisa ay ata president Zamba nyumeni banu kangarnora gabili vote hisa banuti wambia ukanga sina parti politique lakini ukaya ka rais azali kataru mwezi sambe seke na ukaya mwanama meselemeri balena mro fungo yetumu usiku wa hela tilkadiri yetu ambango ndo yala ya bahatishe ntuona opposition ya jitambaza ya ukangarijo ngabo opposition ngabo ngo aminike ngabo wapoza wakawandu ambao maopoza wajitambaza hata wafanya gouvernement obonze iho baadhi wamba kwa wati baadhi wamba ngwao ngwanzo ndio mumva wao lazima wewe mwana mko sikaone sababu anambia ukae joka uro usikubali ye gouvernement ya mheshimiwa son excellence monsieur le président d'exil Ashraf Nuarikao wa mzingiza sisi Tropic FM gari hishimuze janibu zonti pia uono kaila gouvernement ya mwanama Zambe banu mwanama mtukufu monsieur le maire ndamu ikubali tafa ntuhara utikubali shamanzo ni hwambie ndo kaya wala wana wa Komori kama kini ni hwambie ndongonzi naam tafauti ya mru wa siasa na mru wendo hata wa haja harongoa haukanga mjifahari ye mwana mbamba ujoka hamba mimi timruwa siasa ngujota hale bangwe lilo binguni liko urongole ya siasa raili mnanyile na tulirongole weze baruto kubali gouvernement mimi tiwambia ukaya monsieur le maire wengawe na gouvernement da honi ya madamu no wana yo gouvernement sheki ya siya hangu ne siasa ni juao ntu amini ukamwana wanrabo yehenda mindu kojamba horambaya weye uzalwa abo hafu yapo iyo ni sikini yao mtukufu hama Ashraf wa Said Hashim mwanaikao mengoni mwana wakahamwetsinu hama Said Al-Kemal hama Taki Abdul Karim umjiwa itinkud nentia washil ikaiba hara mwana hama Ashrafi yende ya rememba bonti hama moto upondeo ngamjonisa mipango ikao sikoza na mina uhakika wanama washidi wa siasa wakoza na udovulia na Ashrafi afanya mamoto upondeo na uvulie bonti shimejua tu ikao mwana wa parti sese ukubali yezi ya Colonel Azal Athman na uvulie bonti amjohre mabali banu ya masuala ikao ni suala longo jolitawa kuna ushinda ulowe ni honest la siasa tina utawa saminga mtu kwezi mtukufu shimeji wangu ni hoste hiu nambiye wandu wakaujana ya independansi ya Komoro ewao wakandahu ewa ipangi andahu ele chamali pango andahu ye daula yo ipango andahu tukufu manama jibule suala manama le soromeri ngamji jibule suala manai hondi ndiho yapango dahu shayo nanzoni wambie ndamwenchi ya Tanzania shayo nanzoni wambie ye Ashrafi bandanja tilizi wakati ula unatorika jakaya ngoteho mtukufu chiwambia abantu kahuzamba ndoka dunia ngionkode ula wakati waudu uzamba ndokaya ngobabusiwa ni mndu konge na experience ya matangazo amshukuru Mwenyezi Mungu alhamdulillah rabbil alamin mingoni mwa sema ko kumshukuru Mwenyezi Mungu ngokubali hukaya mndu ukabonze hahimisa daula hata iwaswili obanu ya wao yabo Ashrafi abo utawa mwanamado daula kama zona kana fikra yansi hakabonze haiwani yayi iwaswili
ba hiyo sawa shayo fikra hiyo fikra iwani wao ni wandu wahimili wani wandu wa kweli Mwananyasi kwezi mwana mashrafi mtukufu mwana mashrafi ikaangalia wandu wamwimilia ikaangalia wandu wamwimilia mtu wa dharau emananga mina watukufu aho mji wa ikoni wahimabo amande mwana mamtukufu watare ngeyabo amande mwana mawaili mungeyabo shati wambia ukaya ila jahazi yambao yakazwa barini ya tuchoma ubamba emajinga jojaya ngejozama par respect ngamrudi ndejei ubahanu nanzo uamini ukaya mwana mama Solemeri kutimjani Mustafa ifanya Dar es Salaam sami ngamjo Mustafa kaja ifanya Dar es Salaam zikofa abakuja kaudu hata muswindi musawi haifanya Kenya ngota ozentia abo tikaza ni wangu ngota ozentia ilatia mwando sami ngamjo tulilie roho aho bahanu wakanti abawanga wa inate de la république asingani unumji républicain tulilio bahanu wakanti hanu uluhana ma telekteli wenji bahana rongo zinji kaongo amini tulilia kensi ba ye gouvernement ya handani yafanywa banu yakau contre yezi ya colonel Azal Athman ani ababahana amufanyilo mbanyu yabao editorial gamrejei ukihashiri no arikaonga jokori dunga no aridungao no arikaonga milki yezi inu ne ma journalisti kao wambabu sao ani wanadamu kao wanzao wajue actualite Komori waduka hamandasi baadi ya colonel Azal Athman gami ngamjo unibulie rangu urambe ya waswili unibulie sirambe tabiri za birama moto son excellence amuniko esheo kwezi mtukufu gouvernement yafanywa banu ifanywa ni coloneli campagnard afanya gouvernement ya transition haulani estendo zero fakhamat الرئيس colonel asfanya 2019 za usuvoti hahimisa gouvernement kama jagira wakati mtukufu Solemeri ego jokondri bongo menyo hamba hafanya mna kipu wa wandu ujondawe iyo nibulie hafanya mna kipu wa wandu amuni kwa thamani yao ngojo kutunibulia Solemeri ngojo mtuta hao menye kutunibulia manena mndu joishia ngujo humenyale zini wakati rakezo uhisa wafanywa kipu wakati wakezo uhisa sina utohuranti jao ngamuhunike sharafa shale daulinu ndudini onise ukaya haini daula ijohe ya bam ngamjoi amjoi salue ekai rais ndiyo keja rais ndiyo sabi yani kipijo he ya bam ngamjo yambange fanya ngojo isali kuja paroshi ya gouvernement Solemeri ngamjo mtu mstarabu apashia ulo Ulaya ngamjo amjo sheza zijiva gouvernement ya meli sami ngamjo haibadili keja badiliwa rais keja rais koloneli hafungwa uhuja hasalimu amri yabo Athman Azali fakhamat الرئيس hamshindi colonel campagnard baja bahimiswa gouvernement de transition yatendelwani mzee wa hatu mtukufu ngori mwana wa hensinu wawanyile nsinu Mustafa Sesh mama Solemeri ekangwa kalima zitokisa geni bulirangu kuna ujambe gouvernement wafanyi hakipu chatubulia urongoa yode kimanga yohamba gouvernement de transition bala ilatia handa balata sambi hafanyilwa gouvernement de transition wandu wa Ulaya yo amanzo nuoni sebanuka na udovulia wantibo fallahi hafanya emruo hajaka utsawa ha evade Mustafa Sesh henzahe Tanzania hahante siejia ireisi kajaro isi Allahu alam colonel Azal Athman nge haruma shahiri yede wahid dauda baja bafanyia gouvernement ya transition ya Mwananyasi ziko ireisi kajaro isi Allahu alam imakatir zambao yani 2026 vahimiswa gouvernement ya mheshimiwa Ashraf ancien ministre ngoni mwana wa hensinu na wana kawa mkubali wajo ureisi kwa na ureisi Allahu alamu ngamtoso badima boko umutose daula yabo tikada noni sebanukaya amrudinde je balarandisa wakaukombo ensinu waka Tanzania
wakaujana independence usisiwe bamona mango siwo wakaujana yensinu hukubali banu yemulina ko ne izo zipangiha Tanzania nikaga wana mbadongo wadiwaza haruma dakika rakaiziziwa mtukufu sazi hisa amuhuniko dakika ndaru ujemlise gerizio mpango watu mwishi mwanama mesolemeri andania mshukurio le dahola Tropic FM ardini shukurie mwanama journaliste le maire hesho abaha wanika marhaba niombe heni mwanadamu ujoka ujaharumali daholinu yajifundise kalma za siasa udawandu na upashewo sifali kianti marhaba uteza wandu sheri wote upezwa mato waende santi ngianzao uonese siasa ya henti ezendo nai nezendondo ya mhu wahe dawla entinu hatia azma njema ngabwe za waswili ngabwe zilo nziani ngabwe yanza afanye za menye wani baadhi ya wandu sha ngu kontinye komba nibushurie nitowe wasuya wakidhamana wa siasa yandisa unanyileni journalisti wanti kaji unjia mrongoza utankodo hakika kaji ukamfarizi wa janibu fulani hakika kaji ukamruma wa mndu hakika mndu wa siasa ndo kujua udafi isho ya ono maslaha na upezo wa mato wa hai journaliste kade ya mndu wa siasa wa ularuma ezi katoza mndu journaliste kade ya mndu wa position journaliste uwe wangalia afanye za investigation zae haujimlisa obanu kai mndu yawe hamwexceleziza ezajirina nezajiri ndo shawaja wade mziro mwanama lemeri nonja parosha wa utekeleza yani mwanadamu uanzo yani kwa 50,000 ngutwenda nge telefoni hende ritaji shawala ma journaliste kutuamini wandu wala kangwa wala ma journaliste ningamwamini au ka journaliste kana ujwana mvinyo ya de wandu kana ujwa vurebange ya de wandu ngebidio yaone falki hauka mimi ngamji amini minde moto wa mwando mbambao wakate bambao yakane mara mpanga wa mila na himabo bishoni koni na opoze munyomji Sedal Kemali heni mrurengo mikiroba mbao ni shababi etare hinge joho msoma haishia nami haono nami mtukufu mesolemer ngambushirio ziko ayambushirio mwana mashrafi na inalitengwela hahe la hekipu ya mpira ya hao Mwenyezi Mungu ya janlie ike ea waswaliti no mharbati ula utona faliki Mwenyezi Mungu ya janlie warenti ili wangalia haukailande toma ya henti zilande ze lisansi za hentinu zilande ze doktora za hentinu kaziti za upiha mkatakafu obonze haukaula mkatakafu ula mkatakafu marhaba menji watukufu ya borsa lihisa mpago hatu na mbushurani khairi na salama iwanzu ya rongo ya mwesitinu zedaliru ndezi yati lati wakati na wasili unuinate de la republique ya singani borso hanza rambe mani maini si umwonesha nuka na udovulia bonsi na uvule bonsi akwe ka uvulia boju aboze feeling as Jehova. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh.